Dobro večer svima. Trenutno se nalazimo u Kings Park hotelu i ovdje smo da proslavimo ovogodišnji Monte Song 2025. Mene ste gledali prošle godine, ali na drugoj lokaciji i sa drugim takmičarima. Ove godine neki su se vratili sa novim pjesmama, a imamo i novih pjevača i umjetnika koji su odlučili da se oprobaju ove godine na festivalu. For all the foreigners watching, welcome guys. Thank you so much for tuning in to this year's Monte Song. We're in Kings Park Hotel right now, and I'm going to be your host for tonight. As you can see, we are going live on YouTube, so please, as you will see all the mistakes and all the behind-the-scenes stuff, so don't judge. And for the starters, let's talk with Vladana a bit. Za početak ćemo malo pričati sa Vladanom. Vladana, dobro veče. Monte Song 2025. Kako se razlikuje od prošle godine? I razlikuje se i ne razlikuje se. Ponajviše se razlikuje u... Dobro večer svima. Ponajviše se razlikuje u načinu glasanja. Odnosno, ove godine smo uključili internacionalnu publiku, odnosno svu publiku van Crne Gore, da može da doprinese svojim glasovima, kao što to radi i velika Eurovizija. Can we maybe say that in English for all the foreigners watching right now? Yes, I have to invite all the other countries who are watching Eurovision and who are expecting Monte Song that they can contribute with their votes. Exactly. On 21st of December. And the voting starts with the beginning of the first song and it ends after the second recap, after the show. And you can vote up to 20 times for your favorites. That's 20 times liking someone. Yes, yeah. yes, or 20 times, or they can spread their votes for 20... For 20 contestants. Yes, for 15 contestants and double their votes for the 5. Oh yeah. my God, yeah. Actually, easy math. Actually, that's the new thing, and that we wanted to include the Eurovision audience to choose our song because of the different tastes we have in comparison to the foreign people. Yeah. Yes. And the other thing is, I think foreigners really liked this year's Monte Song, especially the songs. Yes, the songs. I think the level and the production of the songs are better than last year. And yeah, I was reading some comments from social media, and we are very pleased, and we will be very happy to make you happy after the Monte Song. Because we value your vote. So please, guys, vote. Enjoy Monte Song. Can you maybe say the voting system in our language? Možemo li možda na našem jeziku da kažemo sistem glasanja? Sistem glasanja je takav da imamo 25% glasova iz Crne Gore koji će doći putem SMS-a i online će moći da glasuju preko sajta rtcg.vote.me. A ostalih 25% dolazi iz inostranstva. Iz Crne Gore će se moći glasati i online i SMS-om. Ono što je novo ove godine i što je jako važno za crnogorsku publiku je da ko bude glasao SMS-om, sav prihod koji pripada javnom servisu pripada će fondaciji Budi Homan, odnosno ima taj humanitarni karakter i zaista bih željela da se ljudi, bar zbog toga, ako ne zbog svojih favorita, aktiviraju zbog toga što znamo koliko, zapravo nažalost imamo bolesne djece u ovoj državi i zbog čega svi skupljamo novac, neka ovo bude povod da skupimo što više, da napunimo taj budžet, da imaju za neko buduće vrijeme dobro stanje na računu. Eto, to je jedna novina. Druga novina je, yes, you will watch Monte Song on the Eurovision TV channel, YouTube live stream. That's a step up from the last year, right? Yes, of course. We thought it would be interesting since we are opening for the international audience to vote. Oh my God, yeah, that's... Da, osim što ćete Monte Song gledati na kanalu 1,
odnosno programu prvom radio televizije Crne Gore nakon Dnevnika 2 u nedjelju veče. Moći ćete da pratite i negdje iz svojih kola sa Eurovision TV YouTube kanala ili negdje ukoliko niste u mogućnosti da budete pri televizoru. Tako da tehnički ove godine rekao bih definitivno da Monte Song ide internacionalno. Jeste, ide internacionalno, tako da nemate opravdanja da ga ne gledate, posebno zbog toga što ove godine imamo lude hitove i različitih žanrova od roka do etno, do ove moderne muzike za omladinu, ajde da kažemo, upravo kao što ide temperatura u pozadini. Upravo u pozadini, nadam se da čujete malo, čekaj. Ok, to je ta moderna produkcija, definitivno bih rekao, i mislim da su stranci jako dobro reagovali na sve pjesme. Oni su se prosto iznenadili produkcijom i onim što je Crna Gora ove godine izabrala. Ja tu moram da pohvalim našeg direktora festivala Danijela Alibabića, koji je ako ga uhvatimo doći koji je ispred udruženja estradnih umjetnika Crne Gore zapravo napravio tu i najveći korak, jer je sakupio autore, muzičare da se prijave na festival, da ne odustaju. Da je ovo nešto gdje mi moramo imati neki kontinuitet da bismo na kraju dobili kvalitet. Znači, mi sad ne igramo možda na kartu finala, odmah da kažem, mi smo uvijek onako mala zemlja koja zavisi od dijaspore u tom smislu, ali očekujemo da... Na kartu autentičnosti, ja mislim da uvijek možemo da možemo, ali tu autentičnost ne možemo dobiti ukoliko nemamo platformu koja je kao Monte Song, gdje će se mladi ljudi, kao ove godine imamo dosta mladih izvođača, Tamara Đorđe, Lara Baltić, Lana Lopičić. Lana ima samo 16 godina, jel? Jeste, to je najmlađi izvođač u našem festivalu, tako da mislim da s obzirom na sve što se izdešavalo prošle godine, na Monte Songu 25... I pozitivno i negativno. Negativno, ali smo privukli mnogo pažnje i mislim da ćemo ove godine itekako zbog toga biti gledani, a mi smo se potrudili da sve greške od prethodne godine i kritike ispravimo. I ove godine je festival u produkciji radio i televizije Crne Gore, ja bih rekla, na jednom veoma visokom nivou. Jako sam ponosna na ekipu, tako da pošto ulazimo u sami finiš, da od sutra kreću generalne probe, ove smo osnovne završili, tonske. Sad ćemo pričati malo sa takmičarima da vidimo kakve su im bile generalne probe. Tonske i probe njihovih scenskih nastupa koje će biti ukomponovane od sutra već na prvoj generalnoj probi. Tako da mislim da smo se zajednički, jedan veliki tim iz radio televizije Crne Gore potrudio da to ove godine ispratimo najbolje moguće u sklopu naših produkcijskih kapaciteta, da budemo negdje koliko toliko sa Evropom. Vladana, hvala ti puno za ovaj predivan uvod i siguran sam da bilo da gledate iz Crne Gore ili van Crne Gore, mislim da vam je malo jasniji Monte Song ove godine. Ništa, nadam se ljudi da ćete da stvarno... Streamujete pjesme za početak i van Monte Songa, rekao bih. Ja mislim da će ovdje se iz ovog festivala definitivno izroditi neki čak i ljetni hitovi. U to sumnje nema, ali mi želimo da vi glasate zato što nam baš glas jako znači, jer u slučaju da dvije pjesme u vrhu budu imali isti broj bodova od publike i žirija, odlučit će ona pjesma koju ste vi odabrali. Tu ste vi glavni. Ove godine smo vam dali mnogo veću moć nego prošle. Htjeli smo da uvažimo mišljenje publike. Da vidimo kako će biti. And for the end, can you just repeat where the foreigners can vote? On rtcg.vote.me, but we will publish all the details the day before on the day of the show. On Monte Song Instagram. You could watch. You will have the recaps of 50 seconds of the jury rehearsal with clips from their performances, so teasers. You can better see their performances. So on those teasers, you will have the instructions how to vote from Sunday evening, and the voting will start from the first song, and it's about 8 p.m., 8 and 10 minutes when the first song begins. So, guys, we hope you're gonna watch this year's Monte Song, and we hope you're gonna vote. Thank you so much, Vladana. Bye bye. Enjoy the party. Finally, I'm in.
find me some finalists here. Nađi mi nekog finalistu da priča, da si neko ko ti djelo onako interesantan. Ćao Krstinja, hi. Ćao Krstinja, ja sam Filip. Trenutno radimo YouTube live stream, cijelo ove pre-party. I malo ćemo pričati na našem, malo na engleskom, nadam se ti je to ok za strane gledaoce. Može, naravno, možete tamo pozdraviti, ali ne imam neka pitanja na našem za tebe, a to je kako teku probe? Probe teku fenomenalno. Aha. Ja sam zadovoljna? Prezadovoljna, spremna sam. Što je najvažnije? Što je najvažnije i jako se radujem i večeras kada smo došli ovdje, sad shvatam da je sve krenulo zvanično i jako se radujem i predstojećim probama i naravno nedelji. Ono što možda gledalci na YouTube-u ne znaju jeste da ste ti imali jednu pauzu kada je muzika u pitanju i da li misliš da to ovaj festival nekako vrati u sve te muzičke vode? Kako je osjećaj vratiti? Da, imala sam jednu predivnu pauzu, rodila sam predivnu djevojčicu prije 1 i 3 mjeseca i mislim da ne postoji ljepši odmor od tog. Apsolutno. A svakako da mi je muzika nedostajala i moram da vam kažem iskreno da sam jedva čekala da se vratim jer to je negdje moja ljubav i nešto čime ću se ja zasigurno baviti dok god dišem. I jako sam srećna što je taj povratak medijski baš na ovom festivalu i što ću tako odmorna iskazati sebe u punom sjaju. A kakva je to Krstinja ove godine na Montesongu? Šta nam možeš reći o pjesmi, o tvom performansu? Kakav je vibe? Pa što se tiče moje pjesme na ovogodišnjem Montesongu, ja sam htjela energiju. Htjela sam sve ono što u sebi trpim, što u sebi imam, što u sebi posjedujem, kroz pjesmu da prezentujem i negdje smo se bazirali da zaista to sve bude i pršti od energije. Ajde tako da kažem, Leontina Vukomanović je radila numeru, mislim da je 100% potrefila da kažem taj vibe. Ja sam donekle imala jasnu viziju šta želim i ona je to skontala na prvu zaista i mislim da, eto, imala sam i ranije neke pjesme koje sam snimala, mislim da sam po prvi put u životu pronašla sebe i to je zasigurno nešto što ću ja i u budućnosti snimati slične pjesme, sličan žanr. S obzirom da je mnogo pjesama ove godine i neki su na engleskom, neki na našem, šta nam možeš reći za tvoju pjesmu? Da li je cijela pjesma na našem jeziku ili ima nekih odstupanja? Jeste, pjesma je na našem jeziku. Ja vam moram da kažem, numera se zove Oli Oli. Mi u Crnoj Gori makar jednom dnevno kažemo Oli. Znači Crnogorci kogod da gleda ovaj live stream znaće onda. Vi znate šta znači Oli, u prevodu hoćeš li, to kod nas u Crnoj Gori znači Oli. I mislim da je to karakteristično za nas i ne bi bilo pametno da smo mi tu sad miješali recimo engleski jezik ili neki drugi. Tako da ću ja ostati upečatljiva i zaista kad smo te riječi negdje šta bi mogli kao da je karakteristično za vas Crnogorce, Oli. Mislim ja to makar 20 puta dnevno kažem Oli. Pa iskreno je isto, kao, Oli, otići do prodavnice, Oli, da. Oli mi dodati to, Oli, nikad nemam hoćeš li? Sad, kad već negdje odemo sa strane, mi se trudimo, jer neko ne razumije Oli, kao šta ti znači to? Meni znači hoćeš li? Tako da, eto, karakteristično je to za nas Crnogorce i mislim da će biti jako interesantno. Da li možda za kraj možeš da na engleskom pozdraviš sve strance koji gledaju ovaj live? Naravno, hi people, I'm Krstinja. I'm sending money, velike pozdrave vam šaljem. Velike pozdrave, okej. Velike pozdrave vam šaljem. Huge thanks, probably, yeah. See you on Sunday i naravno glasajte za mene. I koji je tvoj broj? Broj 5, number 5. Number 5, guys. Krstinja, thank you so much. Hvala, Krstinja. Thank you, hvala. Ako vidiš nekog finalistu, slobodno ga pošalji lančano da dolazi kod mene da pričamo malo, mada znajući mene, ja ću doći do nekog. Da vidimo samo nekog finalistu. Ćao, Majda. Ja sam Filip. Znači, trenutno imamo YouTube stream cijelog događaja i cijele ove pre-party za Montesong. I da li želiš da mi odgovoriš na nekoliko pitanja? Evo za početak, Majda, kako napreduju probe za ovogodišnji Montesong? Pa za sad probe idu super, mislim sami kraj se privodi, tako da ja sam zadovoljna kako sve protiče i kako će cijeli taj nastup izgledati. Nadam se samo da ću tog dana dati sve od sebe da ja budem zadovoljna, pa sve ostalo će doći samo.
Ovo je tvoje prvo učešće na Montesongu. Reci mi kakav je osjećaj, kakav je osjećaj biti dio stvarno značajnog festivala koji se spaja sa Evropom, slobodno mogu reći. Nevjerovatan, stvarno nevjerovatan da sa svojih 20 godina, možda to nekome i nije malo. Imaš 20 godina? Jeste. Guys, there are foreigners watching, so if you want, you can say something in English as well. So she's only 20 years old, guys. Yeah, I'm 20 years old. And I can't believe that I've got a chance to present myself on this kind of festival, or platform. So I'm really happy that I have a chance to present myself to people in this way. What can you say about the song? Because I think you have a ballad, right? Which is really rare in this year's playlist. So what can you say about the song? It does have a really deep message, if I can say it like that. It's really deep, so if you listen to it and think about it, it's not really a love song. Many people would think that it's a love song. It's not. It's about how everything is going so fast, how life is going so fast. So people, you should love each other, you should kiss each other, you should spread love. I think it's very melancholic, right? Yeah, kinda, yeah. But also, you can say something in our language as well. Možeš nešto na našem da nam kažeš o pjesmi Ipak smo ljudi, jer je balada i onda kao šta, kakav je vibe? Stvarno je emotivna i mislim da drago mi je što sam, iako sam mlada, što uspijevam na neki način da prenesem tu emociju, jer pratila sam neke komentare i reakcije, vidjela sam da dosta ljudi osjetilo emociju, iako ne znaju jezik, da su osjetili tu neku emociju koju sam ja probala da prenesem, a nadam se da sam i uspjela. I nadam se da ću uspjeti i to finalno veče da odradim, jer mi je to negdje i cilj. Šta Montesong predstavlja za tebe? Za tebe kao mladu umjetnicu u Crnoj Gori? Prije svega jedno predivno novo iskustvo, jedan ogroman korak u mojoj karijeri, s obzirom da sam ja tek počela. I nova poznanstva sa svim ovim divnim ljudima, sve ove kolege. Drago mi je što ću imati mogućnost da ih nazovem kolege i što smo se nekako tako prijateljski nastrojeni, što niko nije... Ne gledamo se prosto kao konkurencije, to mi je negdje najvažnije. Da. Najviše volim to kod festivala. Koliko misliš da je važno održavanje Montesonga za umjetničku crnogorsku scenu? Pa mislim da je jako važno, jer mi imamo zaista predivne talente i ljude koji mogu da nas predstavljaju, tako da mislim da je ovo jedna divna prilika za svakog ko se bavi muzikom i da bi svako jednog dana volio da stane prvo na toj sceni, a možda nekad i na sceni velike Eurovizije. Pitat ću te sad na engleskom, a i na našem. Aj prvo na engleskom, are you ready? Are you ready for Sunday and for the performance? I'm ready. Jesi spremna za nedelju i za nastup? Jesam, spremna sam i jedva čekam. Žao mi je što će sve to da dođe, što će prosto doći taj dan i završit će se cijeli ovaj proces, jer mi je sam taj proces najljepši, ali kad već mora. Svemu lipom dođe kraj, ali to samo znači novi početak, ja bih tako rekao. A za kraj, da li možeš pozdraviti na našem, a i na engleskom, aj prvo na našem možda, gledalci koji gledaju i da kažeš na koji broj mogu da glasaju? Hvala vam puno. Za mene možete glasati pod brojem 4. Ljubim vas sve i hvala vam puno na svoj podršci. Thank you for all your support. You can vote for me with number 4. And I love you. Thank you so much. Hvala, Majda. Naše sama, znači nek se virus razgovora proširi i slobodno mi pošalji nekog od drugih finalista. A koga god da vidiš, takni nekog i neko će doći. Možda Đorđe i Lana, čekaj. Duo, da li može? Znači, Kings Park Hotel... Haj! Ali prišao sam im prije live i rekao sam, ljudi, pitat ću vas nešto na engleskom. Oni su mi kao, nemoj! I sad kažeš haj, pa znači... Znaš, zato što mi je bilo interesantno, kad ste gostovali u jutarnjem programu, spomenuli ste horoskop i rekli ste da ste oboje škorpije. Šta biste rekli za sve ljude na streamu koji su trenutno škorpiji i gledaju? Jel imate temperaturu? Pa ja mislim da je tu taj škorpijski intenzitet definitivno. Jeste, ja sam ubeđen u to da je svaka škorpija stvarno identična. To je sigurno tako. I da je temperatura svako škorpiji na 1000 preko. Meni trenutno znači. 1000 plus. Šta mi možete reći o pjesmi ove godine? Mislim, vi ste jedini duo na takmičenju, što vas definitivno izdvaja. Kako je kad ste oboje na sceni? Nekako možda malo sigurnije ili trema manje ili možda čak više?
treme je vjerujte mi, dosta lakše. Jest. Koliko dugo znate? Jeste kao prijatelji, kao besties ili ste se upoznali na takmičenju? Pa može se reći da smo besti, ali se znamo od rođenja. Baš od rođenja. A šta mi ne možete reći temperatura pjesmi? Šta za vas znači ta pjesma? Temperatura, pa sad ne znam, svi povezuju pjesmu temperatura sa nekim toplomjerima i tako dalje. Okej, možda će nešto tako i biti, ali temperatura ima jednu jaku poruku, a to je da govori o ljubavi i o tim pozitivnim stvarima, a to je da temperatura između dvoje ljudi i emocije između dvoje ljudi je nešto što nas pokreće i nešto što je tema o kojoj treba da se priča i dobra tema o kojoj treba da se priča, a ne trebamo da stavljamo pažnju i da dajemo pažnju nekim lošim stvarima. Smatram da je najbitnije da se ljudi vole i da svi budemo voljeni. Lana, šta za tebe znači? Isto. A koja je po vašem mišljenju neka idealna temperatura? 39 42. Ono baš kad ne može da se ustane čovjek iz kreveta. A recite mi kako napreduju probe? Jeste zadovoljni prije svega? A poslije ću vas pitati da li ste spremni, da li ste zadovoljni? Prezadovoljni. Ozbiljno? Jeste. Stvarno, cjelokupna organizacija Montesonga je na stvarno jednom preprofesionalnom nivou i tu su ljudi koji rade na cijelom projektu, koji su toliko požrtvovani za svakog ponaosob od finalista i smatram da je ovo nešto što je na Balkanu trenutno najbolja stvar koja će se desiti u narednih 3-4 dana i Montesong je festival po meni najbolji na Balkanu jer daje mogućnost mladim ljudima da pokažu ono što znaju i da mogu da iznesu ono što zapravo misle da je njihov stil, tako da to je to što se tiče Montesonga. Koliko je vama Montesong pomogao da nekako pronađete svoj muzički put i recimo možda svoj žanr? Koliko vam je pomogao Montesong u tome? Stvarno mnogo. Mislim, znate kako, ja sam baš pričao danas u jednoj emisiji o tome da je meni Lana pomogla u ovoj situaciji, da ja stvarno... Šta kažeš na ovo, Lana? Pa istopila sam se bukvalno. Da stvarno vidim da mi ona zapravo pokazala u čemu ja plivam najbolje, što bi se reklo za žanrovski. I za kraj, da li ste spremni? Apsolutno spremni. Prespremni. I jedva čekamo da stanemo na binu. I za kraj, bilo bi super da pozdravite na našem gledalce YouTube streama i da kažete svoj broj. A ja ću tebi onda reći na engleskom. Može ti ići na engleskom, a ti na našem. Ajde. Ovako, glasajte za broj 15 ukoliko želite da mene i Lanu gledate na evrovizijskoj sceni. To je to. Lana? Thank you so much for watching and vote for 15! And you did that amazing. Thank you so for this effort, guys. Applause. Proširite virus, pošaljite mi nekog finalistu, nekog ko je raspoložen za priču. Evo Kristina. Krcanje je već bila. Lana. Važi, možeš na našem, okej. Samo ću na našem pitati nekoliko pitanja o Montesongu. Znači, trenutno smo na YouTube live streamu sa gledocima iz Crne Gora i van Crne Gore, tako da dosta ljudi gleda trenutno. Htio sam te pitati, Lana, ti imaš 16 godina, ti si najmlađa učesnica Montesonga i kakav je osjećaj? Pa zovu me beba Montesong. Iskreno preslatko. Pa prezadovoljna sam i prezahvalna paze me baš zbog toga što sam najmlađa i imala sam probu juče i oni mene 100 puta pitaju, Lana, jesi zadovoljna? Jer znaju da mi je ovo prvi, da kažem, nastup veliki, takmičenje veliko. I oni su meni rekli, Lana, ne možeš da odeš kući, a da nisi skroz zadovoljna. I ja sam rekla, idemo da sad korak po korak da ispravljamo što mi se ne sviđa. Ispravili smo i sad sam prezadovoljna. Ali me stvarno čuvaju i paze, baš kao najmlađu. Šta ne možeš reći o tvojoj pjesmi Doline? Pa moja pjesma Doline... U njoj se govori o tome kako su djevojke ranije, a i dan danas udavali na silu. Dakle, radi se o udaji na silu. Veoma je, da kažem, teška tema, bolna i ja ću te mojim pjevanjem i scenskim nastupom pokušati da tu emociju o kojoj sama pjesma govori prenesem na najbolji mogući način što ja u tom trenutku budem umjela i mogla. Koliko misliš da Montesong kao takmičenje znači za tebe kao
kao mlada umjetnica koja tek počinje svoju muzičku karijeru? Koliko Montesong za tebe zna? Definitivno je ovo jedna velika, da kažem, odskočna daska za mene, tako je. Mislim da je pravo takmičenje prvo za mene. Saglasan, da. Publika iz inostranstva, naša publika, tako da prezadovoljna sam što sam uopšte imala priliku da učestvujem na ovako veliko takmičenje, da budem sa ovakvim imenima, sa ovako, da kažem, malo godina, tako da prezadovoljna sam, hvala i to je to. I za kraj, da li bi možda mogla da pozdraviš gledalce koji nas gledaju i da kažeš za koji broj mogu da glasaju za tebe? Pozdrav za sve gledalce, thank you for all the support i glasajte za broj 8. Hvala ti, Lana. Ako vidiš nekog od Montesongovaca, slobodno ih proslijedi ka meni. Ajde, imaš zadatak. Vjerujem u tebe. Znači, ljudi, energija u Kings Park hotelu je odlična. I definitivno šta sam rekao jeste da čim su krenule pjesme takmičara, energija je bila na mnogo... Najljepšu sam vam dodala. Ćao, Andreja. Ćao, ja sam Filip. Andreja, drago. Može samo stati tu. Radimo trenutno YouTube live stream cijelog događaja, tako da gledaju nas i stranci i naši. I kakva si, da li si okej, ja te pitam nešto na engleskom ili možemo i na našem? Ne znam. Samo na našem, okej. Reci mi kako teku probe za sad, jesi zadovoljna? Pa jesam. Danas je bila proba, onako intenzivna, 2 sata, sve smo odradili, recimo kako smo se dogovorili, ali mislim da će to do nedelje onako baš da se spakuje. I malo da se slegni, nekako sve dođe kako treba. Tako je. Šta mi možeš reći o tvojoj pjesmi, I Believe? Koja je poruka pjesme? Poruka pjesme, pošto se ja obraćam onoj maloj Andreji, onoj maloj djevojčici koja je maštala da bude na toj sceni na kojoj sam ja danas. Znači ne mislim konkretno na Montesong jer ja sam imala iskustvo s Eurovizijom prije 16 godina, tako da sam ja tu malu Andreju povela već i na Euroviziju i svuda smo mi negdje stigle, ali nekako kada sam čula pjesmu prvi put, jer kažem nisam je tražila, mene je ta pjesma sama našla i osjetila sam da je došla u pravom trenutku. Mislim da je bio trenutak da se ja i ona malo popričamo i poruka pjesme je da moramo da sačuvamo to dijete u sebi i da ne zaboravimo na tu djecu koja su maštala i da je to je najvažnije u životu generalno, a pogotovo u umjetnosti. I sama si rekla, već si imali iskustvo na velikoj sceni Eurovizije i možeš mi reći možda koliko se Eurovizija posljednjih godina razlikuju od perioda kad si ti bila na takmičenju? I kako? Pa produkcija je porasla u svakom smislu. Znači to je bila Eurovizija 2009. godine u Moskvi, ali i tada je bilo... Znači kad sam izašla prvi put na sceni baš mi nije bilo svejedno. Kao svemirski brod, bukvalno taj osjećaj. Kao staješ na scenu i nije ti dobro. I sad mogu da zamislim kako je danas izaći, jer kažem, u međuvremenu se svašta nešto desilo, pa mobilni telefoni nam ne izgledaju isto, a kamoli velika eurovizijska scena, jer u suštini to je jedan, prije svega, veliki televizijski show i to je na jednom najprofesionalnijem mogućem nivou, svjetskom nivou i zbog toga kažem da je jako važno kogod se bavi ovim poslom da makar jednom u životu bi bilo idealno da osjeti tu vrstu produkcije, jer mi je ovdje nemamo. To je zaista fenomenalno i kažem, mislim da je pratila trendove produkcijske svih ovih godina i da će u tom smislu samo i nastaviti da raste. Koliko je važno održavanje Montesonga kao takmičenje za Crnu Goru? I sama ste rekla da možda produkcijski nema toliko prilika za mlade izvođače ovdje, pa da li misliš da Montesong nekako donekle rješava taj problem? Daj neki... Vrlo rješava i ja sam uvijek pričala u pravcu da, jer generalno što se tiče Eurovizije u Crnoj Gori nema toliko pažnje kao što ima vani. Da se ne lažemo, jeli? Ali što se tiče scene muzičke crnogorske, nama, 15 novih pjesama, malo li je. I pritom su sve jako slušane, mislim, znam i da ima dosta stranaca koji reaguju na njih i baš su posebno rade. Stranci prate nacionalna finala generalno, pa tako nismo ni mi izuzetak, tako da imam ja to iskustvo od ranije i 2019. godine sam sa pjesmom Ja sam ti san učestvovala na tada se zvalo Montevizija i tada sam prvi put imala tu nekako iskustvo da vidim kao otkud sad to neko tamo, ne znam, u Irskoj komentariše moju pjesmu Ja sam ti san. Ali generalno je jako važno za crnogorsku muzičku scenu jer je sjajna platforma da se pojave nova imena
i da se proizvodi nova muzika koja će biti, nadamo se svi, slušana i nakon samog festivala, jer to je neka suština, da to ostane i da se sluša. Možeš mi reći možda da li ste se s nekim od takmičara već zbližili ili upoznala nekog novog sa muzičke scene? Pa evo jesam malo Lanu i ona mi je preslatka i sve to nešto mi je toliko interesantna ta priča. Najmlađa je, da. Najmlađa i ona ima 16 godina, a toliko je vremena prošlo od kad sam ja bila na Euroviziji. Lana je rođena te godine kad sam ja pjevala u Moskvi. Da. Tako da sam rekla, eto, ona je opredmećeno vrijeme koje je prošlo od kad sam ja bila na samoj Euroviziji. Ne, ali divno, zaista vidim da je lijepa atmosfera među takmičarima, da se svi lijepo slažu, da svi jedva čekaju, svi su se potrudili oko svojih nastupa, tako da eto, svi smo nekako nestrpljivi, evo baš sad pričamo između sebe, jedva čekamo nedelju. Jedva čekati nedelju, jel? Čekamo nedelju, da se sve kao završi, znaš kao da sve gotovo bude. Ne, ja mislim da kad se završi svi će biti kao ok, pravimo planove za sljedeću godinu odmah. Pa neka, ja bih voljela da raste i da to finale nacionalno se održava po šta god se desilo s Eurovizijom, jer vidimo da Eurovizija ima ove godine problema, opravdanih, ja bih rekla, vrlo, ali nacionalna finala su zaista jako važna i super je što imamo ovakvu pažnju. Andrea, da li bi možda za kraj pozdravila sve koji gledaju ovaj YouTube stream i naravno rekla na koji broj da glasaju? Da, dobro si kao, ne bi bilo loše da kažeš... Bilo bi fino da kažeš isto, mislim, mi smo se ispričali, bilo bi dobro da kažeš kako da glasuju za tebe. Hvala puno svima koji su sa nama u ovom trenutku, veliki pozdrav imate od mene, a u nedjelju ako vam se dopadne I Believe pjesma pod rednim brojem 12. Andrea, hvala ti puno. Također, ako nekog nađeš... Ako nađem da ga proslijedim. Samo kaži, čeka jedan jako zgodni momak ovdje, sam za stolom i jednom svijećom. Što nije čudo totalno, ali nema veze. Svi su zauzeti, svi daju intervjue za televizije, tako da poprilično je interesantno, slobodno mogu reći. I čini mi se da je jako puno nekako, baš mislim da će biti dobar vibe takmičenje. S obzirom da sam bio i prošle godine tu, for all the foreigners watching, you have a clip of me last year where I had long hair. Well, that was a phase. Now it's done. So yeah, I think it was pretty interesting. I feel like this year there's a lot of good contestants and songs are very good produced. So I feel like it's gonna be very, very interesting. Ćao, dobio sam dvije predivne gošće. Slobodno prođi. Evo, hoćemo prvo s tobom, Mila. Možemo li zajedno ili ćemo? Možete i zajedno, slobodno. Dakle, YouTube je live stream u pitanju. Imamo i naše ljude i strane ljude. Da li ste ok sa engleskim? Jesmo. Super. Malo ću pivati pitanje na našem, pa ćemo malo mišati engleski, čisto da bismo sve ljudi uključili koji gledaju naš YouTube live stream. Hi everyone. Evo, počet ćemo od tebe, Đurđe. Reci mi, kako teku probe? Joj, kako nezgodno pitanje. Jesi li zadovoljna za sad, kuda sve to ide? Da li je to kao po tvojoj viziji? Pa jesam, presrećna sam. Mislim, pa sad ne mogu da pričam baš o mojoj viziji, pošto je to uglavnom iza mene stoji jedan timski rad i moj tim je uključen apsolutno, tako da nije moja vizija skroz, ali vizija svih nas. Tako zadovoljna sam, prezadovoljna sam i ne znam šta još da kažem, mnogo sam uzbuđena. Šta ne možeš reći o pjesmi? Koliko se ova pjesma razlikuje od prošlogodišnje? Ja bih rekao da definitivno da. Mnogo se razlikuje energetski, emotivno nosi potpuno drugu emociju, ali mislim da svi mi u sebi imamo sve te emocije nosimo i mnogo je lijepo kada imate priliku da ih sve ispoljite. Tako da ovo za mene ipak jedan izazov jer je pjesma zaista zahtjevna jer je mnogo brza, dinamična, stalno se nešto dešava. Tako da mi je izazovno i u tom smislu, a i naravno u tom emotivnom i izvođačkom. Can you maybe say something in English about your song? Because I think it got a pretty good reception, with the foreigners watching. Yes, and I send them a big hug and a big kiss, and thank you guys. And if you like my song, please vote for a lucky number 9. I left that for the end of the conversation, but I love how you're visionary. You're like ahead. She will repeat it.
Yeah, I will say it again. But my song is about empowerment, and I think it's really important to really believe in ourselves, believe in, in ourselves, in that who we actually are, because we are unique, and we must let all our insecurities to fall down and really shine. And I hope that that will happen to me and to all other performers, because I wish us all that. She told me that she doesn't speak English well. And now I listen to this and I was like, that was a lie. But It's not a lie, but I'm not really fluid. I think this. I feel like this song, Dominoes, it's a song that really talks about empowerment, and I feel like it's gonna be really like healing for you, you know, in a way. Da će baš ti pomoći sa samopouznanjem. Yes, it already heals me, like, because it's really my song, like those guys who wrote the song, like they know me totally, because I am full of little insecurities, and so this song is really helping me to be like, shh, not tell that. But we all have insecurities, right? We all. And that's okay, and that's normal. And this just turned into therapy session, and I love that. Ovo se full pretvorilo u terapiju i to mi je preslatko. Mila, reci mi o pjesmi Varnica. Možda za strance koji gledaju, kako bi prevela riječ varnica? Well, my song Kao Varnica in English, we will translate it like a spark. Like a spark. Yeah, like a spark. And what's the song about? The song is about, well, translated now in English, the song is about a night, two people and chemistry between them, the moment in which doesn't exist anything but them two. What a nice idea. Very romantic, and I love that. Yeah, it's like living your life fully. That doesn't thinking about tomorrow, about other people watching, thinking whatever, you know, just having fun, living life, and honestly living your life. It's, you know. With honesty and integrity, I would say. Mila, ovo je tvoj prvi Monte song. Reci mi, kako se osjećaš biti dio ovako stvarno velikog muzičkog takmičenja? Pa iskreno, osjećanja su pomiješana. Ono od jednog uzbuđenja do nervnog sloma, baš je tanka linija. Znači roller coaster, da. Da, roller coaster. Jako mi je... I si zadovoljna probama? Pa jesam, imamo još nekolike probe i sve čim nisam zadovoljna, u čemu sam nesigurna, otklonit ću u ovih par dana. Tako da mislim da ćemo u nedelju, da će biti publici zanimljivo da nas gleda u nedelju, jer je ove godine baš ranoliko. Jeste, mnogo je pjesama ove godine, da. Da, i na engleskom, i na našem, i raznih žanrova, i mlađih, i starijih izvođača, svega. Mislim da i scenski nekako mnogo bolje nego prošle godine. Mislim da kao svaki nastup ima neku svoju priču, zar ne? Pa meni jeste intimnija scena, meni je mnogo lijepo i stvarno da, upravo si, svaki nastup ima svoju priču. Mislim, nisam gledala probe, osim samo svoju znam, tako da ne znamo, ali po atmosferi svake pjesme se to osjeti, tako da se može naslutiti da će ovo biti stvarno jedan sjajan show. Tako da, mogu da kažem, budite uz nas 21. od 8. Mila, koja je poruka koju želiš da pošalješ tvojom pjesmom Kao Varnica i tvojim generalno nastupanjem ove godine na Monte Songu? Koju poruku želiš da pošalješ? Svojom pjesmom koju poruku želim da pošaljem, da treba živjeti iskreno, što ja rijetko doživljavam danas kod ljudi. Nažalost, moram biti malo negativna. Ali to me too, sis, me too. Ali moram biti iskrena zato što me to često onako povrijedi. Zašto ljudi nisu iskreni? Neko me čak pitao da li ova tvoja pjesma nekako navodi na površnost između ljudi. Ja ne bih rekla da je površna, već da je to govori o trenutku iskrenosti. O iskrenoj konekciji. O iskrenoj konekciji koja se danas, mislim da je do čovjeka. U smislu da ukoliko si ti površan, ti nećeš osjetiti nikad onu najljepšu i najdublju ljubav i apsolutno nije do brzine, nego je do dubine emocija. Jako lijepo rečeno. Iskreno, meni jasno rekao, ovo je sve se pretvorilo u terapiju. Lana, ti si najmlađa, slobodno možeš da kažeš ćao. Znate šta sam htjela da kažem? Šta? Molimo Boga u nedelju. Okej, Bože, čuješ li nas? Slušajte, da se Mila ne iznervira. Zato što sam bila na jednoj probi sa njom.
kao varnica. Bolje vam je da se Mila ne iznervira. Jer onda postaje kao... Znači, glasajte. I za kraj, Đurđe, možda možeš doći, samo kratko da pozdravite, evo prvo na našem pa na engleskom, sve gledaoci i naravno kažete na koje broj mogu da glasaju za vas. Evo Mila, počet ćemo od tebe. Samo kažem na koji broj da glasaju. Da kažeš na koji broj da glasaju, da ih pozdraviš. Pozdravljam sve gledaoce, želim vam srećne praznike jer se nakon... Više nećemo se gledati, možda na mom storiju. Želim vam srećne praznike i želim vam da budete pametni i da glasate za broj 3. Bravo, Mila. Đurđa? I want to say exactly the same like Mila and like vote for everyone. So, thank you guys. That's not clever. I know it. Thank you all. Thank you guys all. Hvala vam ljudi svima. Želimo da vas pozovemo da gledate Monte Song u nedelju 21. od 8 časova i da glasate za svog favorita. Ukoliko sam to ja, glasate za Lucky Number 9. So, dear people, if I am your favorite one, so please vote for Lucky Number 9. We wish you Merry Christmas and Happy New Year! Can we maybe, I feel like Eurovision fans are fans of Mariah Carey, so can we maybe start with like All I Want for Christmas or something like that? Može. All I want for Christmas is you. And your vote, yeah. Thank you guys so much, uživajte. Ako vidite nekog finalistu, slobodno mi ga pošaljite ili je, tako da tu sam čekam. Čekam opet, sam pored cvijeće, čekam sam ovdje. Pa Tamarice! A sad ti znam ime, sad... Because you get me for that. Marko! Ješi li Milica? Nije, nego Tamara. Da, tu si me... Prošle godine smo imali gag koji je malo pošao viralno na mom profilu, a to je da ja tebe nisam mogao pogoditi ime. Ali ove godine... Iz 5. puta je. Ali ne, interesantno, to ne se učinili još većim prijateljima, ja bih rekao. A jeste i... I pratim tvoj rad i online i sve, i definitivno mogu reći da ovaj Monte Song si došla itekako spremna. I možeš li mi reći ko je Tamara Živković ove godine na Monte Songu? Ja, prvenstveno ti hvala na komplimentima. Ništa. Pa definitivno ove godine Tamara se vraća sebi, vraća se svojoj energiji koju ja posjedujem. Jasno. Ali sam nekako sputavala, nekako... Uvijek mi žene se trudimo da mi nismo onako u centru pažnje ili ako je, eto, da ne pričam sad, ali jednostavno, eto, ove godine nova ja, eto, publika će moći da vidi pravu mene u pravom svjetlu, energičnu, moćnu, zajedno sa mojim jakim curama. Mislim da ne možete im vidjeti osmijehe, ali jako su nasmijane. Znači. Can you maybe tell for all the foreigners watching, what's the song about, Nova Zora? What's the message of the song? The message of the song is to empower women and to give them strength to be themselves, not to be so closed, to find their inner strength and power that they own, because every woman is powerful and has its own quality. So its song is to empower them. So it's for women. How did this song help you? How did this song help Tamara become and find her voice? I think that's. The song came out because I was that insecure woman who was scared to express herself and all my abilities. Yes. So Boris Subotic was inspired by that because we together wanted to give that power back. He saw
the potential in me, which I am so grateful for. And without him and without Dalibor Ivankovic, who made the choreography and art direction for the performance with Boris Subotic, this wouldn't be here tonight. We wouldn't be here tonight without them. So I'm grateful for having them as support, and they so believe in me. So I'm grateful for them. A lot of the songs this year, I can safely say, went viral on social media, on TikTok, especially with foreigners. So what can you say about that viral moment? I feel like your song got a pretty good viral moment. What can you say about that? I mean, I knew I had a good song because Boris Subotic made an amazing song. He was like, trust me, Tamara, this is hit. Yes, he was like that, and he convinced me. So I was like, okay, I believe him, I trust him. So we went for it. I mean, I didn't expect that kind of reaction, especially on TikTok. And I'm so proud because the fans of Eurovision reacted like that, and they know the songs from past years, and they know what is good and what is not. And for them to make all those good comments means everything to me. I'm so proud of me and my team. Maybe we can switch to Montenegrin for a bit. Bila si i prošle godine na Montesongu i kako se ovogodišnji razlikuje od prošle godine? Da li misliš da je produkcijski nekako sve bolje, intimnije? Da li misliš da je scena bolja? Kako se razlikuje ovogodišnje od prošle godine? Da, pa nastupam ove godine na drugoj sceni. Ova scena je malo manja, ali je mnogo intimnija. Već smo imali prvu probu i mnogo... Kako ide? Kako je si zadnji? Jo, pao mi je kamen sa srca jer je sve prošlo kako treba, stvarno. Preponosna sam na cure, bilo je stvarno uživanje probati na bini. Stvarno je nekako intimnije je i jači su reflektori pa ne vidiš nikog iza i onda ti bude onako... To je super samo... Kao da si sam na bini, tako da je bilo baš divno. A reci mi za viziju ovogodišnje pjesme, koji ti je mood board, koji ti je vibe Nove Zore, koji želiš da pošalješ? Pa novo rađanje, rađanje nove žene. Transformacija i nekako da slikovito prikažemo cijelu tu priču, cijeli taj bunt žena, da jednostavno mogu da budu, da postoji ta jednakost, da i one budu u centru pažnje, da sijaju onako svoje i da se vidi ta moć žena. Šta misliš da će gledalci od prošle godine ili koji su se tek priključili ove godine da gledaju, šta će ih iznenaditi u tvom nastupu od tebe? Pa ono glavno što će biti to je ples. Oh, we have a choreo moment here. Okay, that's a pop queen moment. We love that. Okay. Do you think that foreigners will be surprised with the choreo? Well, I think they will, but I saw the comments. They are expecting me to dance, so I think I will they will get what they expect from me. So I'm happy that we connected, that they... We knew. You have the same vision. Yes, as the performance, right? yes. So it will be almost what they expect. I think it will be also they will be surprised, but I see that they expect, so 50-50. And for the end, evo za kraj, da li bi možda mogla da pre svega pozdraviš gledalce na YouTube streamu i kažeš im na koji broj da glasaju za tebe i da to isto uradiš na engleskom za ljude koji su stranci? Naravno, pozivam sve da gledaju 21. moj nastup. Nastupam pod rednim brojem 11. Live će biti prenos i moće da glasaju građani Crne Gore i oni van Crne Gore također online. Sve informacije možete pogledati na Instagram profilu Montesonga. Pitam se ko vodi taj profil. Ja. Tako da, eto, nadam se da ćete gledati, da ćete nas podržati i da ćete glasati. Vidimo se 21. And one more time in English for all the foreigners watching. Of course. So I invite you all to watch us
On 21st of December, you will be able also to vote online. For all the information, go on Instagram page of Montesong. You will have every information there how to vote. I hope you will support us and vote for us. See you on 21st. Tamara, thank you so much. Keep being the cutest and the baddest. And you know, ako vidiš nekog finalistu, slobodno pošalji na ovaj sto. Koji je trenutno prepun predivnim ženama, ali uskoro će biti prazan. Nema veze. U redu, čekajmo što je. Apsolutno, da, vidimo se i na probami u nedelju. Hvala ti puno. Loving the fit, loving the dress. Apa, thank you. No, you slay. 8. What's 4 plus 4? Oh, 8. Exactly. Hvala, Tamaric. Srećno, drugari. Opet sam ostao sam. Pravit ću se da nisam depresivan tom činjenicom. Možda mogu da igram uz temperaturu. Ćao! Samo pazite da nas vatra ne opali, tako da slobodno dođe ovdje. Neno, ja sam Filip, host sam ovogodišnjeg YouTube streama, znači od tamo nas gledaju svi na YouTube-u, bilo da su iz Crne Gore ili van Crne Gore, gledaju cijelu ovu žurkicu povodom Montesonga. I evo odmah Neno za početak, ovo ti je prvi put da si na Montesongu, jel da? Reci mi kakav je osjećaj? Pa, osjećam se jako lijepo, moram vam priznati, zato što od početka vlada jedna vrlo pozitivna atmosfera. Organizatori su bili vrlo ozbiljni, ažurni, dobili smo informacije iz prve ruke i svaki put su bili dostupni, što je meni jako važno. Čovjek koji je nekako odgojen po starim onim principima, da se sve zna na vrijeme, da se mi ipak pripremimo, da znamo kad su tonske probe, kad bismo mogli probati kostime i tako dalje, sve smo informacije dobili odmah i jako mi je drago, jer u mnogome nam je olakšalo da se pripremimo. Razgovarao sam i sa svojim kolegama, a druga stvar što je jako dobra i pozitivna, što ima puno mladih, talentovanih ljudi ove godine, produkcija je također vrlo visoko podignuta na jednoj ljestvici koju ni ja nisam očekivao, obzirom da pratim Eurosong godinama. I ove naše regionalne, da kažem, regionalna takmičenja za pjesmu Eurovizije. Neću puno otkrivati, ali da znaju da će scena biti jako lijepa, upečatljiva. Pjesme su i izvođači i autori vrlo atraktivni i dali su neku posebnu notu ovom Montesongu. Šta nam možeš reći o tvojoj pjesmi? Rekao bi da se žanrovski poprilično razlikuje. Reci nam kao u kom smjeru ideš. Ja sam odrastao na nekoj italijanskoj kanconi i definitivno kada sam razgovarao s mojim autorom Dejanom Boževićem, imali smo neka dva puta. Jedan je bio da uradimo neku trendovsku pjesmu, veselu, a drugi put je bio da idemo ipak na neki onako old school, neka pjesma koja će odisati jednom atmosferom i emocijom, pjesama nostalgičnih, koje su... Toplinom, rekao. Koje imaju toplinu, da nekako možda produkcijski se približimo svjetskom trendu, ali da ipak ta balada bude zasnovana na nekim elementima 80-ih godina i... 80-te jesu poprilično velik trend i na zapadnoj muzičkoj sceni, tako da ne bih rekao da ste odmah daleko od mainstreama, bravo. Da, ja sam sada uporedio sa svim ostalima gdje svi će reći super je, lijepa je, ali možda vidjet ćemo šta će se dogoditi, možda neće ljudi balade, a zapravo nikad se ne zna. Zapravo balade ove godine imaju veliku prednost, jer je mnogo brzih pjesama, da znaš. Pa ja sada vidim da su se poveli svi za tim trendom, imaju brze pjesme i bit će im zahtjevne koreografije. Ja sam se ovdje zaista usredsredio na emociju, na interpretaciju koja mi je jako važna jer je pjesma prilično zahtjevna. I izazov je veliki. Namjerno sam i pristao da uradimo takvu pjesmu gdje ću se malo pomučiti, da nije to baš pjesma kao svaka druga koja se može čuti u klubu kada sve utihne pa onda ljudi pjevaju neke lijepe nježne balade. Ona stvarno ima prelijepu priču, ima dinamiku i ima taj raspon koji na kraju dovodi stvarno do neke ekstaze. Ja se potpuno na kraju osjećam kao
da sam otišao s ovog svijeta. Kad otpivam taj zadnji stih, ono kao da sam otišao na neku novu planetu. Kako teku probe? Nešto si malo spomenuo na početku, ali da li si zadovoljan? Kako izgleda to? Da li je to kao što si zamislio u tvojoj glavi? Ja sam ove godine angažovao kreativni tim. I oni su zaista sve osmislili tako da su u organizaciji Montesonga sve to zaista sproveli i meni je drago da smo uspjeli da tu ideju prenesemo na scenu. Super je protekla prva proba. Ćao. Imamo već sada sutra opet, mada sam ja i na prvoj probi već imao svoj kostim koji ću oblačiti u finalnoj večeri. Naravno, ljudi nisu, široke mase to nisu vidjele, ali će, vjerujem. Vidjet će i jako sam zadovoljan kako sve skupa izgleda. Pa čak i taj vizualni identitet i taj vizual, konkretno mislim na ono što će se pojaviti na ledu. Uradio mi je momak koji je radio vizual za Constructu 2022. Wow. Da. On je uradio i ove godine za mene i zadovoljan sam zaista. Također ove godine postoji mogućnost da i stranci glasaju, znači otvorene su mjesta glasačka i za to. I reci mi, ako želiš možeš na engleskom naravno, koliko je to važno za nekako crnogorsko takmičenje, da bude otvoreno za strance? Pa ja mislim da je izuzetno važno. Privući će na kraju krajeva još više auditorijuma koji će pratiti naš Montesong, naše takmičenje. I bitno je zato što imamo puno ljudi koji nisu iz Crne Gore, evo konkretno mislim nisu naše govornog područja, a prate Euroviziju i vidio sam da puno komentarišu što je odlično. Mnogo su pjesme nekako pošle sve viralno i baš dosta komentarima za svaku pjesmu ponosu. Thank you for all, for both. My number is 7. I još jednom za kraj na našem, također za gledalci iz Crne Gore, na koji broj mogu glasati? Hvala vam puno na podršci. Da vam kažem, još jednom ću ponoviti, važna je podrška i glasača iz inostranstva. Znam da puno naših živi u zemljama Zapadne Evrope pogotovo, ali iz cijelog svijeta možete glasati, dobit ćete uputstvo vrlo brzo, neki su već objavili na svojim stranicama, a zapravo i zvanična Montesong stranica je objavila na koji način se može glasati. Treba nam vaša podrška. Moj broj je 7, negdje sam tačno na sredini i nadam se da će mi biti sretan. Hvala vam puno. Neno, hvala ti puno. Ako vidiš još nekog finalistu, reci im da sam tu i da čekam neki dobar razgovor. Vidio sam neke koji se kriju, mislim da im je važniji švedski sto, ali dobro. Ili griješi, idem da izovem. Pa volio bih ja, nego su me zalipili za ovaj sto. Ostavite mi nešto hrane. Ja izovem, a ja ću odvojiti za tebe jedan veliki tanjir. Hvala. Ali bilo bi smiješno da su me stvarno zalipili ovdje u Kings Park hotelu i da ne mogu da odem odavde. To bi bilo smiješno. A sva sreća nisu, tako da... Eto, šta da vam kažem, mislim, toliko interesantno. Ove godine će biti, ja mislim, jako dobar vibe. I to sam rekao i prije, svaki nastup zaista ima i svoju scenu, i svoju scenografiju koja je drugačija, jer se malo i pratio probe i malo ću vam dati sneak peek, bit će ludo. Znači i plešu, i pjevaju, samo što... A neki su čak i baciju sa scene. Eto, rekao sam. Znači, teaser neki definitivno ide. Ćao, Tina! Ćao. Kako si? Super. Plava ti stoji predobro. Prošle godine je bila druga boja, jel? Nije, sam bila ovako bijela, samo nekako... Ali ne znam, nekako s tim crnim super ti stoji. Možda sam smršala malo. Pa znaš kako, evo, reci mi ti sama šta se to razlikuje prošle godine, to šta se ove godine razlikuje od prošle godine za tebe, za Montesong? Da ne budem preozbiljna, ali mislim da jesam zrelija u nekom smislu. Nekako drugačija pjesma, imam tim koji radi neke stvari za mene, tako da je to mnogo onako, jeste zrelije, jeste ljepše i za mene nekako lakše. Šta je tvoja pjesma Shadows? Koja je poruka pjesme? Pa to su one deep emotions koje imaš u sebi, ja mislim... Možeš i na engleskom, inače nas na YouTube streamu gledaju i stranci, tako da ako želiš slobodno možeš nešto i na engleskom, bravo, ali koja je poruka pjesme? Like, shadows is something that you have inside your thoughts, battles, or something that you fight, I don't know, but emotions, deep emotions, and maybe when you lost someone, you can recognize that in the shadows.
And how did this song help you? How did this song maybe reshaped you? Maybe it is because I'm aware of some things that I didn't recognize before. Yes, some emotions, some people that I thought that they are good for me, but they are not. So it helped you. It helped you to cut some people off. Yes, believe me. And this Monte song, I feel like this year's song is very different from the last year's. So how did this year's Monte song help you find your music sound? I think it's better sound for me. Yeah. I'm better in this. I don't know what this is like. Electro pop. I don't know. Pop, yeah, yes, yeah. yes, it's something that people beside Montenegro want to hear. Yeah. Because we are so small country and we don't recognize different sounds. Yeah, different sounds. We love some ethno, some music from this. Traditional? Yeah, traditional music. Yeah. Mogu da se vratim na naš jezik. Nekako mi se, kad sam čula ovu pjesmu, činilo mi se da mogu da donesem neki svjetski zvuk i u Crnu Goru. Eto, to je bila neka moja priča i moja želja. I reci mi, kako teku probe? Jesi zadovoljna? Jel to nekako ide ka toj viziji koju ste zamislili ti i tvoj tim? Naravno. Danas je bila neka ta prva proba. Kad smo probali i zvuk i kad smo probali da vidimo kako to sve na sceni izgleda i probali smo, naravno, to je trajalo 2 sata i ja sam mnogo bolja u mnogo stvari nego prošle godine. Nekako, to je to ono što sam rekla, zrelija sam i sigurnija u sebi. Šta će gledaoci iznenaditi kad je tvoj nastup u pitanju? Šta će ih iznenaditi? Pa vjerovatno, za razliku od prošle godine, što nisam sa nekim plesačima i plesačicama, nego sam sama na sceni. Da, moram. You're taking the center of the stage. Yes. I'm taking the stage. I'm alone and I want to share that emotion that I have inside me with all the people around the world. I za kraj, Tina, da li bi mogla da pozdraviš gledaoce streama na našem i na engleskom i kažeš na koji broj mogu da glasaju u nedelju? Pozdravit ću vas sve, naravno, i želim da glasate za Shadows i broj 13. So, vote for Shadows, number 13, and the platform is rtcg.vote.me. Yes, I'm not good at that. Same. I mean, I basically spelled it barely. So, but this year there are a lot of foreigners who reacted to songs. Mm-hmm. So, did you watch some of the reactions? Yeah, but just in the beginning. Yeah. Now I don't want to do that. I don't want to hear anything. I want to be focused. Yeah, present and focused on my song, and that's it. Thank you, Tina. Thank you very much. Ako nekog vidiš od finalista, slobodno ga pošalji za ovaj romantični sto sa ovom... Mislim da Luka nije bio. Luka nije bio, da. Ćao, kako si? Umorno. Što volim da se gledamo ovako jednom godišnje. A vi ste se javili kao da se jednom godišnje gledate, kao da se samo... Napravio je tu neku pošalicu i onda sam samo, poremetio mi je planove za 3 sekunde. A nije sam, nego sad si srećna da si te opet si kod sebe, ono. Opet sam se sad vratila planovima. Luka, reci mi, Pjevaj Vilo. O čemu se radi u pjesmi? Znači, koja je poruka, kako se razlikuje od prošle godine? Pa u svemu. Znači, pjesma i tematski, i aranžerski, kompoziciono, znači i vizualno potpuno drugačija od prošle godine. Prošle godine imala nekih elektroelemenata, imala je neki upbeat moment. Ovo je sad već nešto što je više, da kažem, vezano za Balkan i za Crnu Goru. Sedmosminski ritam koji na kraju prelazi u 4/4. To je nešto što... Nisi slušao pjesmu? Slušao sam, ali nisam analizirao 4/4, tako da to ti vjerujem. To je na kraju same pjesme, znači nisi stigao do kraja. Evo je.
Tako da idemo iz 7 osmina u 4/4, dakle iz onog, da kažem, balkanskog ritma idemo neki tehno, što je bila kombinacija, odnosno pomirenje onoga što je popularno i što je u stvari korijenski muzika kod nas, u odnosu na ono što je popularno u Evropi, ono što recimo radio Baby Lasagna. Dakle, to je nešto što je pomirilo se na kraju u tih zadnjih 20 sekundi. Pjesma je, da kažem, jakog naboja, ima taj nacionalni moment, puno je simbolike u tekstu, pričamo o korijenu, ne govorimo samo o tom korijenu koji je kao korijen stvarno, koji postaje cvijet, nego je korijen koji Crnogorci, ljudi, tradicija, u stvari ljudi iz Crne Gore, potpuno nebitno kojeg su, kako se zovu. Govorimo o tome da refren u stvari ta nada. Vila koja će da nas pjeva i da nas spasi. Mitološki je taj moment tu prisutan. Vizualno će biti malo i tog paganskog, mitološkog momenta. Pa kako teku probe? Kako jesi? Danas imao prvu tu, da kažem, veću probu sa kostimima, balerina i sa LED displejem i to izgleda prilično dobro. Imamo još jutra malo nešto da upeglamo, bit će zanimljivo. Ja sam zadovoljan što je najbitnije pjevački kako to izgleda, odnosno kako to zvuči, s obzirom da je pjesma ide do nekih nenormalnih visina pred sami kraj, tako da i danas je sve to završeno. Jel možeš da dođeš do tih visina glasovno? Mogu. Prošle godine sam se malo izmučio zbog tehničkih problema, ali ove godine je to nekako čvršće, jače, moćnije, tako da... Kako se ovogodišnji Monte Song razlikuje od prošlogodišnjeg? Ove godine je, čini mi se, organizacija malo ozbiljnija i samim tim što je, da kažem, kamerno, studijski je snimak. Zatvoreno je, intimnije. I mnogo je brži protok informacija. Mnogo je sve jače, mnogo je sve brže, mnogo je kontrolisanije sve i ljudstvo i mi kao izvođači sve. Prošle godine je bilo to malo čudno. Na sve strane, rekao. Na sve strane, ali počeli smo prošle godine. A bilo je zabavno. Rekao je da je bilo zabavno, a ove godine je onako možda više organizovanije. Jeste. Biće opet zabavno. A to da, pa zato nisam to oduzeo, zabavno će definitivno biti. Biće opet zabavno, dok smo god tu biće. I Luka, evo za kraj možda pozdraviš ljude koji gledaju stream na našem, a ne veze, eto, poklanjam ti, izvoli. Hvala. Ja ću sve iz glave. Evo za kraju pozdravim možda ljudi iz Crne Gore koji gledaju ovaj stream, a i naravno stranca ako želiš na engleskom. I kaži za koji broj da glasaju u nedelju. Hvala svim iz Crne Gore koji su me svih ovih mjeseci podržavali, glasali, lajkovali, šerovali, sve ostalo. Broj 14, dakle predzadnji nastupam. Nakon Tine koja je broj 13, ali su nas stavili da budemo tu opet forever together. U svakom slučaju, za ljude iz inostranstva, thank you all for all of your love, all of your shares, comments and likes, and I hope that you will vote for me, number 14, and Luka Radović with song Sing Fairy. Thank you, Luka. Hvala, Luka. Muchas gracias. Merci beaucoup. Au revoir. Laro, please, znači, ti si prva i čekala si prije. Znači, nisam mogla nikog da uhvatim, sad čekaju na red da pričaju sa mnom. Vidiš i šta je to, Lar? Dakle, Rhythm Boy, Lar, reci mi, ovogodišnja pjesma, ovo ti je prvi put na Monte Songu. Evo za početak, kakva je atmosfera? Jer mislim da je ovo baš jedan moment, ovaj pre-partije, dobar moment da se svi takmičari stvarno dobro međusobno umrežite, upoznati i pričate. Kakav ti je vibe na Monte Songu? Predivna atmosfera. Zaista prelijepa atmosfera. Ja kažem, uopšte nisam imala osjećaj da se sve ovo dešava. Onako par njih sam već znala kad je izašla prijava, lista pjevača. Bila sam u zonu top. Jesi poslala poruku kao i ti si na Monte Songu? Da, to je bilo ono kao ko će koga da preduhitri da se čujemo, ali oduševljena sam. Prije 3 dana kad sam ušla u RTCG, tad sam već ono kao bila kreće, dešava se, opipavamo teren, upoznala sam par njih na nekom sastanku i evo sad, mislim, kao što vidiš, atmosfera je predivna. Stvarno jeste, nekako baš je toplo. Nije što je decembrišić, Nova godina, ali stvarno je toplo nekako. Toplo je. Pazi, imaš pjesmu koja u sebi ima jako brz ritam, nekako. I reci mi, koja je poruka pjesme? Pa sad poruka pjesme je zaista da pokažemo tu mladalačku energiju. Nekako, Zrne, mislim... Imaš 20, jel? 19. Guys, she is 19 years old. Maybe because on the stream there are also foreigners, so maybe you can say something about Rhythm Boy in English as well. Hello
everyone. I just want to say that I'm so excited that I'm this year on Montesong. What I want to say, I can't wait for you to see what we prepared for you. We're going to bring a lot of good energy. I hope so. We're going to be first. And we will... You're opening Montesong. So we're really going to try to give our best. So you are going to keep on watching Montesong with the same excitement. Kako teku probe, reci mi? Da li si zadovoljna kako to sve izgleda? I šta će možda gledaoci iznenaditi kada je tvoj nastup u pitanju? Pa, probe teku prelijepo, predivno, zato što radim sa timom koji poznajem dugi niz godina i nekako je sam proces i stvaranje pjesme i same koreografije predivan. Znači, moja prva pjesma nije mogla ljepše proći. Nemanja Antonić, kog pozdravljam ovim putem, on zaista me upoznao jako dobro kroz Ritam Evrope prethodne 3 godine i znao je kako pjesmu da pravi. Zaista smo htjeli da pokažemo na Montesong da ipak Crna Gora ima nekoga ko može i da pjeva i da pleše istovremeno, da pokažemo tu evrovizijsku energiju, tako da očekujte pjevanje i ples istovremeno. Kako ide to? Kako ide pjevanje i ples? Da li možda radiš neke posebne vježbe za disanje i slično? Kako ti to? Da, naravno. Prethodnih par mjeseci tako pripreme, od momenta kad smo dobili informaciju da smo dio Montesonga, pripremamo se intenzivno, disanje, samo disanje, kontrola glasa, u toku pjevanja, tako da vidjet ćete sve 21. I evo za kraj, možeš li možda pozdraviti ljude koji gledaju stream na našem i na engleskom i reći za koje broj da glasaju za tebe? Tako je. Želim sve da vas pozdravim. Ljubim vas puno, mnogo mi znači vaša podrška. I just want to say thank you to all of you who are watching this. And you can vote on the Montesong first. Yeah, I'm first representing. So it's number 1, very easy. Tako je, broj 1. Glasate za broj 1 ako vam se svidi moj nastup. Hvala ti puno. Ako vidiš još nekog finalistu, tu sam. Da znaš, mi se svakog gledamo na probama i na samom takmičenju, tako da... Ja vas pozdravljam kao da ja idem, tako da ja ću da ostanem ovdje još. Ćao, gledajte nas, 21. decembar. Biće zabavno. Pa Jesse Kotor, kako si? Anje, kako ste? Iskreno, noge ne osjećam, jer već sad treba da stojim na istom mjestu, ali hvala na pitanju, jer sam jedini pitao kako sam. Reci mi šta imaš... Šteta, jer su pojedini se ovdje žalili što i ove godine nemaju stolice, da malo ljudi odmore, jer ipak smo Crnogorci. Ali to je jako dobra konstatacija. Da, ni prošle godine nisu bile stolice, ali tebi je ovo prve godine Montesong. Reci mi kako se osjećaš, s obzirom da si ove godine tek došao u takmičenje? Noge me bole, trebalo bi da... Osjećam se fantastično. Stvarno je jedna privilegija prvo biti dio Montesonga, a i odgovornost. Šta mi možeš reći o pjesmi Nedekodirana? Mogu reći da je moj favorit. Potencijalni pobjednik. Potencijalni pobjednik. Okej. Evo, vidjet ćemo. Bliži se nedelja. Kako teku probe? Si zadovoljan? Jesam. Intenzivno. Već sam u 10 intervjua rekao da je ovo moje prvo veliko zvanično pojavljivanje. Da. I to ovako festival ovog kalibra. A koliko misliš da su ovakvi festivali bitni za Crnu Goru? Montesong i slični festivali? Prebitni. Ja sam dugogodišnji fan i Eurovizije i Sanrema generalno. Tako da definitivno muzički festivali između ostalog su prijeko potrebni crnogorskoj muzičkoj sceni jer je ona dugi niz godina zapostavljena. Maltene. Znam, ljudi pričaju malo tržište, šta već, ali je to nešto što treba da se gaji. Kako od izvođača, tako i od tih glavnih institucija koje moraju da svi podjednako ulažu to i da gaje da bi bilo na ovakvom nivou kao što jeste. Stvarno 15 pjesama, ja ne mogu jednu da izdvojim da tu ne pripada. Stvarno je tako. Mislim, ove godine slobodno mogu reći da je stvarno sve nekako na internacionalnom nivou. Mislim, stranci mogu da glasuju i trenutno naš live gledaju i ljudi van Crne Gore, tako da ako želiš možeš reći nešto i na engleskom. I definitivno što mogu reći jeste da je odjek pjesama ogroman i da je mnogo stranaca reagovalo na pjesme. I zanima me da li si gledao neke od reakcija? Nisam gledao neke od reakcija, ali mi je bilo interesantno, to mi je jedan prijatelj skrenuo pažnju, da pogledam kako stranci izgovaraju
Nedekodirana. To je, što bi rekli oni, a tongue twist. Ok, to zvuči jako interesantno. Jest. I reci mi samo, šta očekuješ da ti Montesong donese? I generalno šta ti je donio? Da li ti je pomogao da nekako nađeš svoj žanr i svoj zvuk? Pa, ja sam kantautor iz Kotora i do sad sam objavio 4 singla, a ovo je prva pjesma da je neki drugi autor meni radio pjesmu. I kakav je osjećaj to kad neko drugi uzmem obaveze? Jako interesantan, zato što taj neko drugi je Dejan Dedović, deda iz grupe Husi. Znači old school, all the way. Tako je. A on je stvarno jedan fantastičan čovjek i stvarno se postavio kao neki stariji brat, kao mentor, da mi objasni otprilike kako se prenosi energija pjesme, poenta pjesme, kako se tekstovi pišu, jer ja sam bio od samog starta uključen u cijeli taj proces. Da, jasno. I prvobitno je bilo zamišljeno da zajedno radimo na tome, ali ja sam onda bio u fazonu kao prepustit ću kolegi da sa toliko godina iskustva preuzme kormilo i da mi pokaže kako se to u suštini radi, jer to mi je falilo u mom autorskom radu, da neko sa takvim kalibrom iznese neka svoja mišljenja i stavove i da mi prenese te iskustva. Inače, mali fun fact. Da, pazite sad. We love a good fun fact, ok? 2020. godine ja njega sretnem, puštaj muziku u Starom gradu i ja stupim s njim u kontakt. Malo pričamo, da mi on mail, ja rekao super, javit ću ti si, imam pregršt pitanja jer sam tad tek počinjao. Ja mu pošaljem mail i od odgovora ni traga ni glasa, ni dan danas. Fast forward 5 godina kasnije mi uradite cijelu pjesmu. Nađemo cijelu pjesmu i između na pauze od tih silnih kreativa ja njemu postavljam milion pitanja, kako ovo, kako ono, izdavačke kuće, promocije, marketing i pisanje pjesama, muzika, tekst, da je on meni nakon 5 godina odgovorio na sva moja pitanja. Ja mu kažem, znaš ti da sam ti ja poslao mail, ja sam se kasnije sjetio. Kaže, nekakav mail, pa sam ti odgovorio, rekao, ne, ni dan danas. Ja ću samo reći, presmijali smo se. Ja se poistovjećujem s njim, jer ja ne odgovaram 5 godina na mailove, a i mislim da sigurno ima još takvih. Evo za kraj, možeš li pozdraviti ljudi koji gledaju stream na našem i reći broj na koji mogu glasiti za tebe i naravno na engleskom također. Hoću na italijanskom? Ne, volja. Mislim, ako hoćeš može na italijanskom, počne od italijanskog, ako želiš, ako znaš. Buonasera. Glasajte za broj 2. Da konačno pošaljemo adekvatnu osobu na Euroviziju. Nije da do sad nisu bili čast izuzecima, ali šalu na stranu, thank you for all of your love and support. I really hope that you like the song as much as I do. And that's it. See you on Sunday, number 2. Peace and love. Hvala Stefane puno. A ja mislim da meni sad slijedi jedan tornado vamo sa cijelim bendom od njih 4, ali sad ćemo da im moći doći. Hvala. Sad sam, znači nije cijeli bend tu, znači samo dobio sam jednu polovinu, što je super. Jeste vi ljepša polovina ili šta? To ti mora da odlučiš. Polovina. A ja da odlučim. Ti da odlučiš koja je ljepša. Svi smo lijepi, da. Bravo! Daj sam kako ćeš to da se To je odgovor, bravo. Recite mi ove godine, drugari, šta se razlikuje od prošle godine? U smislu pjesme, šta je Minerva? Koja je poruka pjesme? Ko želi? Razlika je to što smo oni ja plavi. Da, to stvarno vidi sa mjeseca. Znači, blanširova se neko jako dobro, bravo. Ne znam ko je... Je li to bio DIY ili znači full... Malo po malo, potpisali smo NDA, ne smije to da se... NDA imamo sa našim frizerima, molim vas, ko želi da zna neka pita privatno. Apsolutno, okej. Recite mi poruka pjesme Minerva, koja je ove godine? Ajmo Mija. Može na engleskom, šta? Također, i stranci gledaju naš stream, tako da slobodno možete na engleskom, ako osjećate da možete reći. Da. Our song is about oppression and, well, it is. Yeah, I mean, we can. I love how you're all like, we hate the world in this song, guys. No, we hate injustice. That's what we hate. We love the world, we hate the injustice against the world. And I think this entire song is, I think, very charged for all of us. When we were writing it together, we had the fires happening here as well, a big local tragedy. Yes, in August, happening. Right? Yeah. Yes, and I think a lot of this stuff
and then together with the entire world is going through so many injustices, so many problems. I think one of our early decisions was to just not focus so much on being like, hey, let's make a love song or something. It was to kind of express something that I think is a timeless message, but in this current time is more relevant than ever. We're really living through a lot of atrocious things, and a lot of things have just gone in such a chaotic direction that I think it is the duty of everyone, but artists included, to share that, to communicate that, to let people know that, you know, we're all going through these things together, but we need to be vocal about them. I think you can see the lyrics are peppered with this imagery and these kinds of things that I think, you know, I wouldn't say they're depressing. I would say they are optimistic and hopeful. Okay. But because we all still have a voice and we can all share a platform, you know. So without speaking about anyone else's focuses or anything, our focus is definitely, I think this year on these kind of serious themes and serious topics. Yeah, serious topics. Serious topics, serious shirts, serious hair. Kako, slobodno mogu reći da ste se i prošle godine definitivno zvučno izdvojili, a i ove godine je tako, i možete li mi reći kako vam je ovogodišnji Monte Song pomogao da nekako možda reshape your sound ili nađete neki novi zvuk? Na kom jeziku? Na koji vam je, mislim, kao što više ja sam miksao, tako da... Na engleskom odgovori kako smo reshape sound. Imam ideju. Neko može na našem, neko na engleskom odgovori. Može, mislim da je to okej. Hoćeš ti onda na našem, kao... Hoćeš ti na engleskom. Da, može na engleskom. I love how you're the spokesperson. I love that. Can you tell me how this year's Monte Song helped you find your sound? Yeah, I think we... tomorrow I was very tired. No, I think... Antonella. I think for all of us, a big part of what influenced this year as well was this, I think for all of us, a creative need to evolve, to push our own bounds further as well, and to bring, I think, even more to the table. Last year's song was a little bit maybe more palatable. It was easier to digest for the general public. The general public here, I should say. Yeah. But on a kind of global scale, I think this one goes further into this direction and pushes the needle both from a production standpoint, but then also from a creative standpoint. I think there was an evolution in every sense of the word, from a kind of last year's impromptu, like, hey, maybe we should kind of spur of the moment decision, to a very pointed, deliberate moment. Yeah. So there's a lot more deliberation, I think, this year, while also keeping it helps when it's more of us. There's 6 of us, so even when we're very deliberate and intentful, we still have a lot of this like fun lucidity where like there's still so much chaos that 6 people bring to the table every day, be it the way we dress, the way we express ourselves, all these things I think still bring a kind of, it's not sterile is what I'm trying to say. It's a very... short type of rebellion. Yes. Kako je kad vas je 6 na sceni? U smislu, kako je to i tehnički i sve, kako se vokalno snalazite? I'm going to say it's not enough of us. I'd prefer it if it was like 9 of us or 10 of us on. Not because of the band though, but because, I mean, it's... we've become very individualistic even in the way we share art. Like, it's one thing when you're individualistic as a society and the way you know, sit at home, do your own little depressed circle of life. You don't fight for yourself, you don't fight for your passions and whatever. I can take that. You're just doing the brain rot. Yeah, exactly. But on a creative level, it really is a pity that music is no longer seen as a collective endeavor. Even with electronic culture, it's basically like going on a mass and you go to the cardinal and the cardinal is the DJ. But you all face the cardinal and he has no one to share it with. Like, he's on his own up there. Whereas heavy rock and the elements that I think we rely all our energy on have kind of, you know, always had a foundation in the communal, the kind of group athletic aspect of it, of like we all have a role, we all cover something different, but especially because of the way the situation is right now and because of this whole, let's say, tendency towards single artists, singer-songwriters, and a complete lack of new bands. Yeah, I think in the case of even getting together to do music, you know, on a group level and then share that energy, that collective energy, which is a very different type of emotion than when you're doing it on your own. It's brought us to a point where it's literally a question of the more the merrier, you know. Like if we could be a bigger band, it would be great, but
I mean, you can fit 6 in what, in a minivan? For more than that, though, you need 2 or you need a full bus. So yeah. But yeah, we'd like a bus at some point. I smell a tour coming, guys, for you. Well, I hope it's gonna come. But yeah, that would be cool. Ljude sreće prati. Ja, apsolutno se slažem. Za kraj... Što bi njihova familija rekla, sreća prati hrabre. Da, isto dobro. Evo za kraj, da li biste možda mogli pozdraviti ljude koji gledaju stream na našem i na engleskom i reći na koji broj da glasaju za vas? Na broj 6. Glasajte za nas, broj number 6. 6-7. Hvala svima. Za sve Crnogorce u New Yorku. Znate koji se nećemo nikako. Not the gang signs. Imamo dobre ekipe i ovo je nama gang signs sa svih strana. Guys, you're just being real. Dobri smo sa svima. Hvala svima, glasajte za nas, broj 6. And thank you everybody, please vote for us, number 6. No, please, vote for us because you want to. And that's that bad attitude, exactly. That we love from Barjak Band. And that's on period. Exactly. Ljudi, hvala vam, uživajte u partiju. Ne, hvala tebi. Hvala tebi. Hvala tvom kaputu. Ne, hvala tvoj ogrlic. Ok, to prihvatam, ja stvarno kida ogrlic. Hvala ljudi. Ja mislim da je stvarno sad došlo vrijeme da vidim da li je nešto hrane ostalo za mene. Jer stvarno je vrijeme da privodimo kraj ovaj live stream i ovu predivnu žurku. Nadam se da ste bolje upoznali takmičare. And also for all the foreigners watching, I think now is the time for me to see if there's any food left for me. I'm not going to say I'm starving because there's people here that want me to smile. Yeah, I'm smiling. Everything is amazing. But no, for seriously now, the party was amazing and I hope that all of the people watching that are not from Montenegro, I hope that you get to know the contestants maybe better, and also to be a reminder for the end to vote, if you're not from Montenegro, to vote at rtcg.vote.me. You can send up to 20 votes, so that's amazing. And also za ljudi iz Crne Gore da podsjetim da definitivno mogu glasati preko SMS-a, što će sve ići dalje u humanitarne svrhe i također... Dolce Queen Hera. Dolce Queen Hera, now you're going, sad ćeš sa mnom da odjaviš, taman, ali prvo ćemo naravno da malo pričamo o tome. Ovogodišnji Monte Song, reci mi šta se dešava. Ovogodišnji Monte Song je za mene jedno veliko uživanje. Zato što sam tu po drugi put i publika zna šta ja radim kada je muzika u pitanju, kada je performans u pitanju. I uvijek je drugačije nešto, moram ti reći. Prošle godine ili ove godine tako? Jeste, bit će opet nešto drugačije, jer ja ne volim da se ponavljam. A s druge strane, šalu na stranu, volim da rastem umjetnički, volim da jednostavno istražujem, da poklonim publici jedan visoko umjetnički performans, tako da od mene to mogu da očekuju. Odakle crpiš inspiraciju za, baš što ste rekla, visoko umjetnički performans? Odakle ti inspiracije? Da li neka akademska dostignuća u prošlosti i slično? Pa, u stvari ja mnogo volim sve ostale sfere umjetnosti, umjetnost uopšte, ideju da umjetnost generiše drugu umjetnost. Tako da nekad me inspirišu bukvalno kultne scene iz filmova, muzika koju sam slušala, dosta nekih stvari koje onako želim da na neki svoj način oživim kod novih generacija. Ok, da, na neki način da stvarno pošalješ tu neku energiju tvoje generacije i novijoj generaciji, da? We can also speak, and I love how you said that, because there's foreigners as well watching this stream. Yeah. So can you say something about Casanova? How do you say 91? 91. Yeah. Can you maybe say something about the song? Well, yes, it's a wonderful song, I think, to make a completely different performance. It's really perfect for what I will perform on Sunday. I hope you will all enjoy and watch it because watch all the festival, I would like you all to be engaged, to vote online for all of us for the performances you like. I will perform 10th. So number 10. Number 10, yeah. Number 10, let me say. Wow. 10, right? Wow, that's hard. Yeah.
So, you know, it's a great opportunity because I had this song for a longer time. Oh, okay. Yeah, hidden. Waiting for its time. Waiting for the perfect occasion, you know, to launch it. Because because there are three of us, authors, of this song, we believed that it really deserved a good staging because of the story. So it offers really, you know, good vibe for what I am doing artistically. You know, it's an art performance first of all. So I really can't wait. I can't wait on the song because this year I will also connect a new type of art that I haven't, you know, done yet within my performance. Oh, so there's something to look forward to when it comes to So different and again unconventional, you know. Very much you. Very much me, yeah. But you know, I'm not doing this at you know, at every cost. You know, I like if I. If I was doing something only to surprise people, I wouldn't be satisfied, you know, because I wouldn't have the fuel to really grow artistically. You know, it's not something like that. It's more a really, really good song from my, you know, let's say. Type of songs that I could perform for Montesong. You know, this is the one that I really believe is right for an art performance that I like to perform. I really like what I do, so I really enjoy when I get to be creative as much as possible, you know, when I can work with different kind of artists, you know, and magnific, you know, personalities that can inspire me. For example, this year I can really be even more, you know, relaxed because I had this great opportunity to collaborate with an incredible talented choreographer, Ivan Solonsky, who will guide us, let's say, into this different performance. So you have those occasions to express yourself in a very different and unique way. Yeah, to meet different people who are, you know, the best of the best in what they do, and this beautiful collaboration with a ballet school called Princesa Ksenia. Is something really, really incredible for me because their professionalism is something so unique. Because, you know, if you do this type of profession for a lot of years, as I do, you have different experiences because you work with people. And I love that, you know, because challenges... I feel like you're very social as well, yeah. Yeah, challenges are what you actually, you know... where you can grow through challenges. You can grow, you know, also with people. But when you have this type of really, really creative and talented people with you, the journey is really the best. And I think the journey is truly what counts, because I feel like through not just Montesong but any competition, it's always about it's not about winning, but it really isn't. It's about you doing something that's really like expressing yourself. I think that's the main thing with you, the last year and this year as well. I evo možda za kraj, da li bi mogla da pozdraviš ljude iz Crne Gore koji gledaju ovaj stream i da kažeš naravno na koji broj da glasuju za tebe i to isto i na engleskom. Tako je. Prije svega, hvala vam svima koji ste i onako već zavoljeli to što radim i koji to pratite. I ima vas iz Crne Gore i vani i to mi je predivno jer to znači da nas muzika sve povezuje i da to što ja stvaram muziku na engleskom, na italijanskom, na našem,
nije nikakva barijera za nas. To meni nije ništa novo jer naša publika iz Crne Gore i onako je naslušana muzika na engleskom jeziku, ljudi pričaju engleski i nikad to nije bila barijera, pratili su uvijek Sanremo. Bukvalno ima dugi tradicije istorije. Tako je, tako da ja smatram da je i italijanski blizak našim ljudima. Slažem se apsolutno i mentalitetom i jezikom i slično. Da, mislim da je to apsolutno tako i da su ljudi mnogo otvoreni, jer kažem, dugo sam u muzici i znam koliko onako ljudi posjećuju koncerte, dolaze onako stvarno, prate muzičke događaje i samim tim mislim da treba da pratiti Montesong, da ćemo svi biti sjajni, ja se stvarno nadam da ćemo svi pružiti jedan spektakl. Glasajte za broj 10, to je broj pod kojim ću ja nastupiti. Imajte strpljenje da odgledate cijeli festival, zato što mnogo se trudimo i svi zaista uživamo, povezujemo se kao kolege i to je stvarno najdivnija stvar u svemu ovome. And in English for the end? For the end, let's say that I really, really appreciate your support that is so wonderful and unique. I mean, from the last year, from Montesong 2024, I have grown so much with you because you send me so many beautiful messages, listen to my music, share everything. You know, you also in a way inspired me to be here again, because if I know that there is this wonderful community of people that already know me only from Montesong, you know, from all around the world, it's a way, you know, to connect with you more by being here again. And if you support what I do, I would be happy, but I will be happier if you do it because you really love the performance. So if you enjoy, and I hope you will vote, number 10, it will be open for international voting this year, so you can actively participate in the festival and we can grow all together. Dolce Hera, thank you. Čak i prošle godine si bila na kraju, a mislim i vidiš i ove godine isto također zatvorila cijelu našu pre-party. Hvala ti puno. Hvala vama. I sad zvanično mogu da kažem Dolce Queen. Sad zvanično mogu da kažem da je Kings Park Hotel moja druga kuća. S obzirom da sam ovdje, imam osjećaj 100 sati, ali najljepših 100 sati, to definitivno mogu da kažem. I za kraj, for all the foreigners watching, let me just give a quick reminder. You can vote for all of the 15 contestants over at rtcg.vote.me. A ako ste iz Crne Gore, možete glasati također putem SMS-a and you can send up to 20 votes, dakle možete poslati do 20 glasova. Nadam se da se gledamo u nedjelju kako na International Eurovision Channel, tako i na Mneplay platformi, tako i na, naravno, prvom i drugom kanalu radio televizije Crne Gore. Toliko od mene za ovaj pre-party, a sad zaista idem da jedem. Thank you. Hvala vam. Ciao! Cut the camera.